ngiyadlulisa kubaba wami uma ngabe kwenzekile seqe isikhathi ngicela leso soku ukuthi kuyabhalwa ngendlela esekhulunywe ngayo la endlini bengasafanele ukuthi kube khona engikushoyo sengikhulunyiswa ukuthi nami ngiyisithunywa senkosi ngicela ukuxolisa abazalwane ngempela ngingabi necala lokuthi inceka kaNkulunkulu ibe ku5 minutes ngicela ukubonga ubaba uNkulunkulu siyabonga ngizoxolisa kunamagama engizowasebenzisa ngicela ukuchaza amagama engijwayele ukwasebenzisa uma ngiwasebenzisa ningathuki ngizobe ngisasho lona lokhu enikwaziyo uma ngabe ngithi Jesu kwenkathi kuzothi Yeshua isiHebheru Yeshua kusho ukuthi uJesu angithi khona amaXhosa athi Yesu bese bakhona amazulu athi Jesu bese bakhona amaHebheru athini Yeshua awashiya amabhunu athi yeses bese ithi Jesus bese kuba khona igama elithi uNkulunkulu esijwayele ukulisebenzisa makwenzeka ningizwa ngithi umdali noma mangithi uya ngobe ngisasho umuntu oyedwa ngenzela ukuthi samsane bazalwane okay mangibingelela ngibingelela egameni elilodwa kodwa libizwa ngezilimi enjani ezahlukene Oh yes. right ngenxa ukuthi ngisithunywa ngiyambonga ngicela ukumbonga baba uNkulunkulu ngamazwi akhulume ubaba wami ubaba uBheki ngisho kahle yebo ungcolosi ukhuluma amazwi wathi laba bantu abalaba baqoqo ubani bazalwane uNkulunkulu kodwa usebenzisa igama lika bani likaJehova mhlambe bengizothi mina ubani uya noma ngithini umdala right ukhuluma amazwi bazalwane angithobisayo angivula amehlo ukuthi kubo bonke abantu abakhona namhlanje ngisenkonzweni emnandi kangaka phakathi kwabantu abamnandi kangaka kusho ukuthi uNkulunkulu uyangithanda kusho ukuthi uyangithanda kusho ukuthi uJesu Kristu uyangithanda kusho ukuthi uYeshua haMashiach unjani uyangithanda ukuthandwa lokhu bazalwane kwasendaweni nje ngivuselele enkulu andibe ngifisa ukuthi ngenze izwi engenela likhulunywa ubaba uDlamini ukulalela ukuthi mangiphuma lana ngilalele ngiyokwenza lokhu okuyothokozisa umdali uya uNkulunkulu ophilayo Angibonga igama lenkosi ngimbonga ubaba uNkulunkulu ngabazalwane abawu2 abagcizelela ukungimema kule nkonzo uNkulunkulu esebenza ngabo umkhonzi wenkosi ubaba uZonde ovele ebhulwa siqala ukubonana naye kodwa sajwayelana zathi kade sazama wayesengimemela kule nkonzo emnandi kangaka nomama uMaphumulo engangiqala ukumbona ebhulwa wagcizelela ukungimema kule nkonzo ngibonga ubaba uNkulunkulu osebenzise bona ngicela ke ngenxa ukuthi uNkulunkulu usekhulumile ngezincebo zakhe ngicela ukuthi ngishare nje bazalwane mhlambe kuzoba i-challenge mhlambe kwabanye kodwa ngicela mhlambe kube i-homework ngikushela ngentobeko nangenhlonipho nangothando ngicela ukukhuluma ngama-group amathathu avele eBhayibhelini kulama group amathathu kune group ezothi mangabe ilalele kahle eyodwa ezosuswa la emhlabeni isikhathi esingango 7 years uma ngabe sibuya lo group izobuya isiguqula imizimba isizobusa kodwa izobe ingasahlala emzimbeni enyama isihlala emzimbeni kamoya then yona izobe isebukhosini basezulwini kodwa isemhlabeni leyo group ke ngokusho kaYeshua igroup encane kakhulu ngiyafisa ukuthi ke inkosi engilekelele ngibe kuleyo group ngoba ama group amabili azosala emhlabeni ama group azoshayisana kakhulu azothwala kanzima kakhulu omabili enye group izothwala kanzima ithwaliswa enye group ngenxa ukuthi uSathane uzobe esebenza ngaleyo group bese ukuthi leyo group ethwalisa enye kanzima then yona izobe ithwalisa kanzima ubaba umdali
uqobo lwakhe Amen. ngoba uzobe bajezisa ukuthi banqabe indodana yakhe uJesu Kristu ongiyeshua. Amen. Mathathu lama group. Ngicela ke ongifundelayo ukuqinisekisa ukuze mawuyihlola mhlambe lento uyihlole kahle ekhaya. Ungawathatha amavesi wabhale phansi. Ngiyazi ukuthi into edinga isikhathi ichazwe kahle. Kodwa ngizama ukubamba 5 minutes. uDaniel chapter 9 verse 24. uDaniel 9 verse 24. Ngicela ungifundele nje ngokuphuthuma mkhonzi wenkosi. Daniel 9 number 24. Yeah. Amasonto angamashumi ayisikhombisa anqunyelwa abantu bakho nomuzi wakho ongcwele uqeda isiphambeko. Amaviki awu70 akukhulunywa ngo 7 days of a week. Yes. Kodwa kukhulunywa ngeminyaka. Then amaviki awu70 specifically awabantu bakho specifically Daniel. Wena Israel. Abakho akangeno ngenu Israel. Yes. Lama viki amangaki awu70. Then kanye futhi okwesibili Nokukhawula izono. no awakho kanye number 2 nomuzi wakho ongcwele uqeda specifically isiphambeko. umuzi wakho hayi eminye imizi. Then usiyoqhubeka ukuthi angifuni ukuthi ugcizelela kuloko kubili nje. Igroup yokuqala leyo group leyo yiyo okwathi makufika uYeshua uJesu Kristu yamkhaphela. Sekuphela amaviki awu69. Kwasala iviki elinjani? Iviki nimele iminyaka emingaki? Ewu7. Kusho ukuthi maqondana nabantu baka Daniel specifically uIsrael. Kuneviki elisele indaba yabe ngakapheleliswa. Umbuzo uthi izopheleliswa nini? Izopheleliswa ngenxa ukuthi bona bamnqabile uYeshua uMesiya kade bemlindele. Izopheleliswa uma uMesiya insindiso esihambise umhlaba wonke uMatthew 24 verse 14. Leli ivangeli lani lombuso kumele shayelwe kuphi? Zonke izizwe. Ujo Revelation chapter 5 verse 10. Ukuthi ubenzile besuka ezizweni ezilimini emdenini yonke. Funeke ke ligcwale balizwe leli ivangeli lombuso kabani kaMdali kaYeshua umbuso kaNkulunkulu ophilayo. Right. Roma 11 verse 25. Yebo. Lo Israeli okhaphela uJesu uYeshua ngenxa ukuthi awumukela uMesiya. Then indaba yabo isashawe upause. Then kwavula umnyango kwavulelwa bonke abezizwe. Amen. Right. Specifically izoqhubeka seqedwe ngabezizwe. Uthi ke uMaphostoli Paul ekhulunyiswa umoya ongcwele kaNkulunkulu. Uthi kuRomans chapter 11 verse 25 uthi kuze kuphelele bonke abani asiqedele bazalwane. Angithandi ukuba ningayingane. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningayazi lemfihlakalo. Mana ke nceke Nkosi. Bazalwane ngicela nazi ukuthi lento yokhulunywa ngayo yini lana. Imfihlakalo. Akuyonto elula neze. Amen. Ngidinga ukuthi uma ngabe kwelinye isabatha inkosi isenzele umusa sihlangana kanje sihlale phansi sizodinga lezi izindaba. Sicela umoya ongcwele ngesihebheru bani bazalwane Ruach HaKodesh. Ruach. Sicela ukuthi asivulele lemfihla kalo ukuze siqonde ngoba iyasithinta. Ngelinye isabatha nje sihlale nje bazasazi ukuthi kuyombulwa izimfihla kalo. Right. Uthi ke ngicela uqedela ke baba. Funa nizishaya abahlakaniphileyo. Yes. Ukuthi ingxenye kaIsrayeli yehlelwe ngubulukhuni kuze kungena bezizwe ngokupheleleyo. Kuze kungena bezizwe ngani? Igroup esingakuleyo manje. Yesibili. Abezizwe bazongena bangena kuKristu. Bese kuba igroup yokuqala amaJuda noma uIsrael onqabe bani uKristu. Then uJuda uIsrael bayakholwa. Laba bayizizwe bakholwa bani? uMesiya. Then bese bakhona laba abangakholwa manga kama group manje asemathathu. Ngokuba asimiselwanga ulaka kodwa ukuba sinjani sisindiswe. Kusho ukuthi ukusindiswa kusho ukuthi ulaka likaNkulunkulu maselehlela phezulu komhlaba. Abangabakhe abamunye
kanye noKristu kumele benziwe njani bona bahlehliswe ngoka Daniel 9 verse 25 lithi ke uma uqhubeka lapho wehle ezantsi lithi lapha emafisini asezantsi lithi uIsrael uzokwenza isivumelwana isikhathi singakanani iviki libe linye bese kuthi phakathi neviki isivumelwana laba abasenze amagroup amangaki lawo bazalwane uIsrael orejecte uKristu Messiah wenza isivumelwana nalabo abangamfuni uNkulunkulu ophilayo bathi isithi somphi Kristu besizontshontshwa laba ababizwa ngegama lika aba uIsrael bangabona ngoba noKristu abambona ngesikhathi efika uMessiah Amen. phakathi neviki okusho ukuthi sekuphela isikhathi kanani ngokweminyaka ebalwayo 3.5 years asinqamulwe lo oyisitha omele uSathane noma uSathane asinqamule isivumelwano bese bavukele esunjengotshwala abese banikeza ubunzima emhlabeni athi uYeshua usizo lungakaze lube futhi alisophinde lube specifically luka 3.5 years Amen. right ama group asemangake sesiwabalile asemathathu now ngicela ungifundela uLuka 13 verse 25 wangaphosisi Luka 13 verse 25 bese ngihlala phansi ba Luka number 13 sifunda uverse 25. Nxa umnini indlu esukumile wavala emnyango. ngicela ungifundele 24 baba Oh. Phikelelani ungena ngomnyango omncinyane. Luka 13 verse 24 ngiyabonga qhubeka baba Ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. phikelelani ukungena ngemnyango njani Omncane. kuzwakala namagroup amabili avela futhi lana eyoqala igroup iyakwazi ukwenza njani ungena but esibili group njani Ayikwazi. bayamthanda uMessiah bonke laba bantu kodwa khona abafuna ukungena kodwa benze njani uMatthew 13 verse 22 bahlulwa yini iminako yalokho kuphila uMatthew 13 verse 23 yilabo abakwazi ukungena ngesango elinjani iminako iyini yalelizwe iyo yonke impilo esithi siyethembile esibhizi ngayo lapha emhlabeni uYeshua HaMashiach uJesu Kristu asikwazanga umfuza ngesitepo sakhe sihambise okwakhe sihambe njengaye bese sizondwa saliwe nje ngaye mayithi izwe alingi Thanda. akho nalo futhi ngelenze njani Linithanda. asikwazanga ngoba sesabile Yebo, 1 ukuzona. sesaba indlala 2 sesaba abantu sesaba ababusa abahulumeni siyamthanda yena uYeshua siyamthanda umdali uNkulunkulu siyathanda umbuso kaNkulunkulu kodwa siyehluleka ngoba ingqondo ethi mayicabanga ukuthi sophila kanjani masiphuma kuma systems alelizwe ayisivumeli ukuthi si understand ingqondo yethu ingakho lithi iBhayibheli olungile uphila ngani ngokukholwa yilawo ma group kamathathu very soon laba bazongena ngesanga njani encenyana abadele konke uLuka 9 verse 23 uma umuntu ethanda ukusemva kwami akazingena athabathe ini isiphambano nini khona asishoni bazalwane imihla ngemihla mihla yonke silandela uMessiah mihla yonke bese beqakeka abantu ukuthi why laba bantu bengabi busy ngendlela esibhizi ngayo la emhlabeni inkinga ukuthi silandela abanthina bese bebazonda laba bantu ukuthi egameni balandela uKristu noma uMessiah noma uYeshua babazondele lokho ukuthi abenzi njengabo abantu basezweni yilokho ebengicela ukukhuluma ngakho kuyalungiswa ke njengamanje uthe ubaba uBhengu umuntu akasho lokho inkosi emthume khona kuyalungiswa njengamanje phikelelana ungena ngani kubizwa ukuthi sizi hayi ukuthi sengidele isystem yalelizwe Frank dlule kudeleni isystem indlela yokuphila lelizwe ngiphinde ngizidele mina ukuyidela mina ngizofana nocarpet abantu bahambe phezu kwami basho yonke into abayithandayo ngifile njengoba inceke inkosi isho nje ukuthi yangcwatshwa ngifile maqondana nokuphila kwalelizwe ngingabiza ngawo wonke amagama isilima uhlanya
yonke inhlamba akusasho lutho kimi Amen. ngoba sengifile enyameni sengiphelile sengiphila okwaphezulu yikho engikufunayo abazongena ngaleli sango ncinyana ke yilabo uma besuswa for 7 years bezobuya for 1000 bezobusa emhlabeni kuzosala ama group amabili yilabo abakholwayo kodwa abahlulekile ukungena ngesango enjani uLuka 13 verse 24 bese kuba laba abanjani ke enhlobo abangakholwa laba abangakholwa bazohlupha laba bathi menjani bayakholwa ngoba ikhathi zishintshiwe nemithetho injani Sishintshile. bese bethi laba thina simnomthetho kaya kodwa bahlulela ungena ngesango enjani bese bethi simnomthetho kaya bese behlushwa umhlaba wonke then lapho bophendula khona amehlo abo babhekise phezulu bakhale kuya bakhale kuMesiya bese beyamlindela ukuthi ubuya nini alibonga igama lenkosi Amen. yilapho ke kuthi uIsrael yokusunjani ke lapho ke ususindiswa Ususindiswa. homework ngiyabonga kakhulu egameni likaJesu Amen. Yeshua HaMashiach amen